Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Hill State People's Democratic Party hak apulai tarik jemang arja apulai kelaikan sani bah halor ke isu jong reservation policy kumbag parti kelapan rong yang keman apo election manifesto ke jongka hak jekaran bagilat patai kubor presiden jong parti ubak KP Pangniang ulai tho bag parti kan sebut dia ni kam dak papen ngoru hak jelang jong kunhun MDA kum ke parlo ke betrelang apo ke sarkar balai lam dengan National People's Party hadim bangilia sanjur bha ilia religion mode nak kalian juga kini ikam contoh parti mereka bagi nomi kemat dan program kejongi MLA kejongi beri minister Pak F. Shakliat Wajri Pak Methodius MLA dan program kejongi Pak weri senior vice president kejongi Pak He Martel Mukim bolong ru MDC Pak EM jongka district council de ngila khot ini kejelang ke Pak kerki bat ke kerpang bat ni sim ye ki benta ki ba kam kongsan ki beri ni ke kam ilong pum ni ke bening kong ha bangi kren supang reservation policy ngimla ban klet dalele kala dei ka issue ha ka matri kam jongi ko manifesto ka paong ba lari ki pai ba jong ke jala ki ai ka jing kersan ni ka mandi ke biang ngin persang ya kapan penbahasyu ya ka dan pen baik na kapenta ka jing penbah ya ka reservation policy ka balong ta jing tayo jongi kampan ko sa ba ka arpat ngiliakran ka bidai bagane ka reservation policy namar ba ka SSPDP kala dai lepa ka way ka partner Padon apo kaneka Sarkar MDA 2 tinamar kata na kalian jingi kung ka party ngin ra bat ngin kren bat ngin yatai khamhashu ya kaneka problem na ni jinge bat kumno ban penya khmat ya ka kalong ngin sia kren ya ka kam ringkat bat ke MDA partners ke jingi lah ka kerdan lar kadai haka hak coordination committee ne hakanunu ke meeting ke ba ka MDA 2 government ke bangi don lut ki party pe don bat ka ni kentu ya uship men seben rong un ayang ki platform ban ya tai kamai kata ki long ki benta ki mangi kum ke party industry ila don ya ka ban gekren halo ke ni ka isu tu bangi don ru ya ke ni ka all party meeting dan kalian jongi kum ke party leng ba jong president parti rang ba jong parti ni inang ke benta ka Indonesia kren bat pun baik susu ya gini benta ki bom sai ha ka ba sarkar ka lathum ya ka all party meeting ni don shibun ki ba mangi ni sa kan kre jana ka party ba ni se ka ba ngin kwa ban disclose loop ki bar khoi na man su thu ba ki don ki defective apo ka reservation policy but ki don ki bangi dan kamban ai jing suggestion tang bayi kita berkhoi ikwa apa ngi ke parti ngi la sim lo bangin da study in depth gini gini berkhoi perana ka M ya ka OM office of memorandum bat ni sa ai jing mo haka por ka badai bana sa ba je tumbuk lai semua bala keren di presiden rang ba jungi ya ka bangin la asyong ni lai tai ni lai ya keren bah BD bukan kemat de kumlong ka manifesto ba jungi ba don ni ka tai ka bangin baik yang itu ia ka reservation policy dan dari kemengi dan ru apo ka MDA government ni nak kalian ke parti berkuncut nak yang jumi karo anu ki MLA ni la sim ya ka ba ngin siara ya kini ya ka bangin ya keren apo sarkar
bangin bu ka jengker pa ka bangin sa form do kanu pa komiti penjat komiti ke yang bakin don ki expert don ki political parties bagi simbentar baro haka bangin ya keren bangin ya war kala di bakum nungin ya review ya kini kam kumbo PE menta ka roster lik laya sakman kam di ka kam songsu ka taga jengkeli ba kanu bangin simswa namari ka roster la arab don komiti ka ba ya mele don borom sungi na po musundru idi we ni member ma reply kita patai ka board ini sini ketuka notification ke belami ya ke roster ni dan ya sekaman ila dah komiti ya bangin dan ya keren ki tingcing don kan pada ke juga poru aktif bakam dia ke besuk ini ke sarkar bangin suya ilu baro ke juga por Henry ini nak yang ke sungi ke parti ini terpat la dede ke berlomba ini sedang bangin ya keren not ke exhibition iya ke ci dai bat ke cini ke ke reception polisi kamut bangindong kan no showa kan no shobi kan no shobi kan no shodi kecimut cumi ini lomba bahkan di reception polisi ke don kecing duna di ke parti kalau ngam celeu bah kalau cong bat ke idon kam bandon ka ban review ini ban di consider biang hak bayi dai kecing don cong di reception polisi te banong kan no shono kan no we are all laymen kemudian apa don ke sarkar wat ki expert har ko ban wat ke ek hatam ban penhai ka reservation policy kene ke cing ki baro kata ke cing du da kala bandon ke bon bong ke population ke don ki bon ki cing du la ki ki sio 100 ni la ta pangin mangin kene ke tension ke bami kat ne ke dai namar ba ki bon ki sio ke don ke cing du na ti ipa kum ke parti kam tambah ki amale army ki melituni kita dapat ke sarkar bakin take up ya kini kam na marka principle ko nong rim cho ko parti kalau bahan find out ways and means of what is the best approach bangin wanra ke reservation policy ke babha na ke betak cing-cing trong diberi bercelap ke tikna kam arise na manila da yai kini ke kam kala da yai cikma banong ke tikna we are on the way ni imsi ingin ke parti balik ni kundu ni parti di das parti ni cuma bakabamut in tries out kena kalau nanti atam nak bawanda cing suk ban like ini cing produk ini bang ke parti ke sarkar bakal buat ikilah di ban kot ya baru ban ya keren yang masuk kia kalau coba kita kembali lagi keren benda nak kalian juga parti ke sukia kalau kini berak berkembang labu apa ke manifesto ipak mat penbet bahaya ke reservation polisi kembali kinu yalam berkembang ke parti kinu yalam berenut mensuar kira ya imsi apa kina ya budin benda usmo saka sarkari ke cingdon kam kena kalian ke jonga benda kalian jong minister ya katang nang ya simkia bangina ya usmo saka sarkar bangina ya usmo saka ki komite ina ya budin bat nginang ya simkia kini ki ko kumbaki nong ilam ki bala mat muswa kila ya imsi ngirung ni imsi ya bangin ya pen kan mau nginang ya dawa ba kadon ka jing punna ka jo kadon ka jing kam bangin pen bha ya kini ka reservation polisi ka bangin halo ka jing mau jong pi ba ka parti ko ka jing lam ai hoping yong ni la ya kan ne posnem ni ka state wa de ka por yang ni kum ka jela ka baritu Pengiran artili kita beri we pair haka jing long ane haka tin ane haka dustur long ka basuk tam bani thau ki an hapok assembly naga benta ka interest jong ka nugu ka check beri iti ong bai jangi phi ki nong pur jong ka party la shaji si yang scam bandawai asin tia state ka badai tang maka ka solution ya paro la tungkang tungjang Yumdan kamal ya keren ya percentage jong ka population jingdan pun pai garo kasi nginda ka bay suk batki ka bay hun batki nangta ki babun ku bangidai bat kani ka benta bat itu no ya ka tin kasi jongi dari ngida wai sin tia state ka tin jugi along pa ka tin kasi bat ki wai ki jing jong ka tai ku dei ka jongi ka bedai ka kendo ka siap ipan ka mau yang iba ka sin tia state ka dei tang maka ka solution na ka benta ka lawai ba jong ka ri bekerja Melayu, jong itu bekerja Melayu kasih pernah. Kita kalau orang kaba imai jopi. Dia nak kata ke daw ni bat ke general bat ka
Garo State Movement Committee ya ke Garulan hadu bentang ila form ya ketua coordination committee akaba kilabu yang aku mu chairman bat ya u ba way ni kirang ba nang kay na Pogoro Hills iba Nikman Marak kumu ko chairman ban ya budin ya kini jing dawa ka jungi kumbang ila don naru ko jong ba hop ni ba di ba before dia kan elu mana kan bingi krene ko all party meeting na kaya ka GNC ki wan mi hang ni na kabanta katahi bang magin don ka jingi kendu hakani ka tiyo sujar kat ta kasi na kalian jong sarkar penlong ta kasi na kalian ka GNC ke kala lo ka kitam ka ki kwa ba ni kedu yang niru ba ni kre su chu jing mot ang bede ba ka phang jong jing dawa na jong mesti ini ki mat kampo ko party ina ya sakang bat ina ye telang bat ya parlok ko Hills bat ina don ru ki strategy kumnu pinasya kang ya kini jing dawa jong